कार्बी युवा विकास संघ के 6 साल सालगिरह। दीपू शहर के अंतर्गत रंगलारबोंग पर कार्बी युवा विकास संघ में 6 साल संपूर्ण होने पर सालगिरह कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम पर दोपहर 12 बजे से शुरू किया गया है। कार्यक्रम प्रमुख मिंदर फांगचो द्वारा आयोजित किया है। कार्यक्रम प्रमुख फांगचो ने कहा कि नया संघ प्रस्तुत करने पर मोहल्ले को अच्छा अवसर मिलेगा और शिक्षा बचाव के लिए भी जागरूकता अभियान मिलेगा। आनंद सचिव दिबिन क्रो ने कहा कि हम कार्बी युवा विकास संघ द्वारा लोगों को मददगार किया है और आने वाले पीड़ितों पर भी हम मदद करेगा। Social organization amang kita army dikan sunira dikan serkepe dikan sunira dikan korpor dikan drokisok pinengan seringan kasih tabangsu social organization kaparja army dikan drokisok along adihi pe Pegam sesat menusun itu Tuhan ketika itu papondo hasil bangso along lewat penang kape penang tu sesat menusun hai kan kumomolong itu kafe menusun lek pria untuk dapat nasi alihi bang pertingan ben tapi penang White AC ini niltum kiwaide indeng chok mahang cek abni alon mangke tipos litum kiwaide mahang makan kong ma pulote lagi litum isi khe ham hang pan kachisong kubi mate minalong rilong papan kacerai komi pan litum la soa song man litum mahang paten kong lo tang so mahang paten kong litum riso yang han apang padami mate apang pachong bani pan riso yang han kang thur bani pan Rison pendang lok pen priam kap pendang lok lahai apang pachon pansi lahai apang pada pansi itu bang sosong itu memang apa tenang kong masih pini indeng chok bang so katalon arni na cili masih itu tamai pini bangke so andeng teng itu tamai ciklempon nangkong kadang itu asal memang buat heget pen ini aning kan chok teng salah satu kan si kan chok ada untuk kilo kai paman kini sok kan tapi kita bilang apa bisi kai paman kini sok jadi sik dong non dam tang an litum piningan indeng chok pen litum khai pan kachisong pi matera pan kachisong pi isiang deng kopi sin nonang lepung manang litum nangka dipen ahok lo kisman an den litum kunane ni litum sibara song ali grup pet mes litum klem la pergam adima klong along le halang mate ime ituma kari bengong along le same kunane ciri kep kunane ciri pol hai bang so tum kacirai pi dudu dupor stipen cirai pi la son dudu la mina kari belong le same la hai tame niltum kisman an akar bitum han kelitum along le kelitum papalong pilo la penon min thinga kachisong litum la biar hala bang kelitum listum det kachisong le litum unjigeli halake kari binglong arat pen citura pet mitik elitum hala bang chunci terus litum matapon ta hala so kachisong lo family tum khai phansi tum ki claim pipenak pot labang so social manson mahang batek bangke la se hala so kachisong lo family tum asongin family tum kaita reading sini tum itu rada kemang nong ke tum kata pona teng pen aholo pachut lapiun oi phir sita ki dam long ateng potang te ki claim ba kisung nang ji than dun pen litum ki claim dun ke pajok dun ba litum pin an ji thek long lo tame hala so ka ji thek long pia pon ma pate litum social media long litum hala so bang paklang le det suppose pini ni litum an information nang pilo batang te pini ni litum song thom ti dam po ang barte hala bang kisung long litum kacari long plus alang tung ko pine an soar long ba so pin so long kisung bisa men litum pin an pajok dun kidam tang ni litum dak alam nili hodam de lo lapu kuthal-guri ponado pinya alang tum dak pu pen kisung itum di pu pen amunit lo hala puna isia kisung nilitum isit hedung pajok dun hala nilitum ninggarong piglo pinya hala tum kisung pajok dun ban lo hala pen aku akapek rang tulon nilitum non ala so adun tutal litum alang tum akisung hedung na pajok dun thapu
pini litum tim hoi pen hala tum long ta la so kisung pajok dono la sinon e prang ke bang jianta pini la ki Charlie chot kali pini la dak hem tum hem phang la son kisung ke boy do hala solong dan litum kacirap dun dia phan la penten litum hala tum along kisung ke pajok dun dia phan pini nitum hoi chot takali nitum la social organization plus ke tum